Tala falava o talafou mai le sifofonga le lau moi Wellington ne mo le nei tai ao a sofao a perila lua felua 5. Ua iwa ina whaatasi le palemeni se lafo whaatu a le whaipule o le Act Todd Stevenson e fofonga ina umai lava finangalo whaalia matusi tusinga i le pili o le Treaty Principles ma whaupopo i whaamaumaunga tu maua le atunuu. E whaitau wafe finangalo tusitusia po submissions sa le i au fia i whaamaumaunga ona na le i lava le taimi o le au whaingaluenga e whaanga solo ai le ana langalanga ai ni atungalunga e winga i le manatu whaapito pe a o ina whianga i mawhainga whaatemo kalasi o le a fofonga ina whaanga solo ma whaupopo ai finangalo tusitusia uma po submissions mo le Treaty Principles Bill i whaamaumaunga tu maua le atunuu na whaalia Stevenson e te tauna li potia e komiti whaapale mene ni pili i totonu o se pili ota ua whaatulanga ina ma a li potia loa i le maotafono so o se finangalo tustusia po le submission e le i folasia ina ma whaamatu atu e le mawhaiona avea o se vaenga o whaamaumaunga ai taluai ona o le tele o finangalo tustusia e le mawhaiona whaanga solo pe a o le taimi e toi li potia tuai i le maota ma o se whainga lava lea e whaamautinoa e avea tu mawai pea ia finangalo tusitusia o ni whaamaumaunga o le pili po o le tula fono tau whaaofi. E silia ma leono se launga luenga ma matawhaioi o le a ave e sia i le kainga ora whaatasia i ma matawhaioi o lo o awa noa pea i le taimi nei na a matawhaatala noanga ma lau whainga luenga i le asona nafi e ilo ainga luenga e ono se lau fitutolu ua fuafua e ave ese o le se lau iwa lima o ia matawhaioi o lo o awa noa pea i le taimi nei na whaalia le pule sili o le kainga ora Matt Crockett i le tioni usila i se pepa o whaamatalanga na a mata i le asona nafi whaatala noanga i fautuanga mo le toi whaatulanga o ngā luenga. O le aso luas furulua a perila e whaangatai le tuina ato finangalo whaalia e winga i talosanga mo suinga. Sa whaapea fo i ona soa lau pule, ma le asosio tangata whainga luenga ale malo. E o mai le aso tolutasio mati lua fe lua 5, ua whainga luenga ina e le kainga ora le lua fe valu se lau se fuluiva o tangata whainga luenga. Ua whaopopole numero leo ua au mai i Wellington e fesosoani i leo Wellington e su ele tele o solitula fono matu ia na tula i mai le lau mua i totono le vaiaso e tasi. O le vaiaso neina masalomia i le fasio ti tangata to e pule leola o se tangata i Roseneath. Na maua fo i se tino maliu i se whanua i Northland. Whaapea se ave taavale na o so whaiani taavale leo e whaaunga ai se taavale. Ma na whaamanu alia i leo e to alima i Lower Hutt. Na ta uele taita i leo i Wellington Corey Parnell e to a se 15 isi tangata suesue ua au mai e fesosoani mo suesuenga. Ma na ta ue Parnell e le masani ai le soso o ni whaalavelave mani soli tula fono onga i tutono Wellington ini na onina iaso. Ua whaasalaina le whaamasinonga mawalunga au kilani le kamupani telefoni ale 2 degrees i le salatupe tolu se lau luas furulima fe Tala o no le taita se ina o tangata whaatau i ala tau whaalawiloa e le moni. O nisi o ala tau whaalawiloa e au fia i le vili fuo telefoni au se talia po ole free roaming na i oile 2 degrees i molianga i 5 na molia i lalo le tula fono o le Fair Trading Act o no whaamatalanga tau whaasese na whaia i se whaasalalaunga whaalawiloa i le vau le lua whelua se fulu ma le lua whelua tolu. Na whaalawiloa i le vili sa loto e lea i se totongi i whafua toni usila e uina totongi tangata tau pe a vili telefoni pe a umaleiva se fuluaso i tau sangata itasi. A whai e sili atu maleiva se fuluaso whaonga le roaming e totongi le tangata whaatau le fitu tala i le valu tala i le aso e whaopopo i lungo le tau pe a vili telefoni i au se talia. O molianga na au mai le Commerce Commission na whaalia le suitaita i fono le komiti whaatonu a le Commerce Commission Anne Callanan o le upu free po o le saoloto o se metotia maalosi i le marketina o oloa whaapisinisi. Mai te tau i tangata whaatau o na mawhai o na whaalangolango i le moni ma le saa o whaasalalaunga ma whaalau i loa.
I se suesuenga fauna faalia ai, e ono mawhai ona fesosoani tui pui o le Shenkos, i le ngase o le dementia, na faalia suesuenga e lua se fulupa sene e mawhai ona faatelenge se ai le dementia, i totono o le fitu tausanga pe a whai tui pui o le Shenkos, na lo mia i totono o le Journal Nature, faai unga o le suesuenga, o se vaenga o le faalau te leina o le malamalama, e winga i le tele o afianga mo le soifua maloloina, mawhai ai o tangata matutua, me mawhai ona tātou whaia e fesosoani i ai. Na tā ua le fōma i suesue mai le University of Stanford, Dr. Pascal, o se suesuenga te lea. O le suesuenga na suesue nai tangata mātutua ta i valus fulutausanga mai welese. Lea na whaonga ina tui pui o le Shenkos, mo le taimi mua na whai ai tui pui i le lalolangi, petu sa o le se fulutausanga talu ai. O le taimi nei wa whaamalosia i tangata i Amerika ta i limas fulutausanga nga ilunga, ina ia whaia tui e pui mai ai e Shenkos, o le siama le mafua i Shenkos, o loo mawhai ona fesosoani ia afianga o le ngase o le dementia. E whātausanga ua nofo sala i le whale pui le ali au kilani lea na ia whaonga aina mea poe ata, e pue whaalilo ai ata o ana wota maitai, whaapeta maiti, matupulanga tala vou e ia afianga o lato mawhau, o le ali i o mika te ahu fala, whaato atu la ile ilumo se whaamasinonga, mamo lia i se solitu la fono e tu saimali poti ale Radio New Zealand, na mawai leo videos e lua se lau toluono, o ata po screenshots e se lau se fuluiva, na puena na mai to lua se fululua tangata na afia mai ia whainga whaasolitu la fono. O mika whaasfultasi tausanga le matua na iue i ona molianga i whaase fululua i le amatanga o le tausanga. E se fulu tausanga le matua o le isi tamaititi na maua sa pueina o na ata e le ali ia whala. I whafoato New Zealand, na amata whaia folasanga a le President o le United States Donald Trump i le tai au na nafi mo si itanga o tiute o loa e se fulupa sene tiute o loa New Zealand ai ua iai le talitonunga o fuafuanga Trump o le aatili whaatetele ina i le wheese inga mamalo le lalolangi le ana ia amata ai ia ka anata, Mexico masaina e uina toi whaatuwai te isi mo le isi maasina sa mo li mawina le pau o le tau si ai maketi o whaataua inga ina ia so watuana i atu a o loma le folasanga a Trump ona o le le mautonu po o ani pe fea e tutupu mai i ia fuafuanga. Ua whaalia le minista o whaataua inga a New Zealand Todd McClay e le oni mea whaapea e le te tau ona whaia peitai o le a fia le au whai o loa New Zealand o lo o awina atu i fafo e tāua le manatua e tele atu nuu i le lalolangi o lo o pito sili atu na maua lulunga tiu te malafonga mo o ala tau au whai o loa e awina atu ala tau o loa i Amerika na i lo New Zealand i le tūlanga o le ai nei. Na whaalia se whai tō wha e te e le vai atu i se lisi o whaamaumaunga le United States e lua se fulupa sene tiu te a New Zealand mo o loa i e whaatau mai i le United States. E tu samale biliona tala o loa whaatau atu a New Zealand i le tausanga taluai ma i se tau matenga le au whai tō whao le tamau ainga e tu samale se lau miliona tala o le a whaasalai le au whai o loa New Zealand i o loa whaatau atu i fafo. Aina whamanino le palemio au se talia Anthony Albanese e iailo na talitonunga o le folasanga a Trump o le apito silio na whainai tangata Amerika lea fo ina ia saunua taluai nei e whaapea o tiu te malafonga i o loa o mea ma alumini e manua pea whainai lava le tamau ainga o Amerika na saunua Albanese o le ale whaiai e lana whainga maloni whaai unga ini tiute e tali ai ia fuafuanga a Trump e le fia awai i se tau whetulinga e ono si itia mawalunga i tau o loa ma telenge se ai leola o le tamau a inga o au se talia e iai lala malilienga o whewhaatawa inga sa aloto ma le United States o lo au fia ini awala mani metotia e fofoa ini whaafitauli e fia fofoa ia whaafitauli e ala ia awala a o whaaua wailo na langolango ini so o tanga vale lei ma le United States. E ui e fōlinga mai o New Zealand ma au se tālia ua lea whaina tele mai tiu te fōwa Donald Trump. Ia ua whaasila ai ua atangia mai le pito mawhatia o nisi atu motu i le Pasifika e au fia i nisi e le o ni atu nuu. Ua whaailoa i le United States se tiu te amata mai le se fulupa sene mo o loa umalava mai fafo e au ina atu i se atu nuu o nisi e le vau le lua se fulu ma le lima se fulupa sene mo atu nuu e pito mawalulunga ala atu tiu te o fiti e tolu lua
2% ma o le whamatalanga le United States o la lātou tali lea i le 3% o la fonga o loo tutongi Amerika i ana o loa awina atu i fiti o na uru e 3% o na o le tala le United States e 5% o loo tutongi e lātou i a lātou o loa e awina atu i na uru e 2% o le atutongi e Vanuatu o le tele lava o atu motor Pasifika ua tuu i aile se 10% e awhia i toke lau o se territorio New Zealand. Tala fōwia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao.